USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Ano ko na? Rose? Di ko na masikuga ko. Ano taramidan ta? Sika amin. Manulat taon ko, 18. Sika, 19. Ano taramidan ta? Dante, ibagam ko maano ang taramidan ta. Saan talang ang tinawag ka, Kastoy? Agsar ka. Nakita ta. Tapno naman yan. Tapno ramidan naman yan. Tapno dadangag si Kugak. Adaraytan. So nga sinarakta. Iti dati. Nakarugrug sukam namin manong name kini Rose. Takas ko na itay 18 na 19 ko. Nagbasbasa kiti kolehyo manong naming nga pagbasbasaan nak ni Manong Eddie kakabsat ko. Nga isuti pagyanak iti balayda kini Manang Lydia. Nga awampay anak da no mampay manon nga tawon nga genden na. Namamok manong naming ni Rose iti may nga department store ket na kurso na da at isuna. Wahin manong naming. Ipagpatek ko, ipagpatek nakbay. Napasamak ti amin manong nemi idi ti bagana nga indak iti balay ni Antina. Homad kayam ni Antina sugapuna na ikan kami ti kundaway idi ket dito'y ko nga ginuod. Dit kinapirhen manong nemi ni Rose. Kalpasan deta manong nemi na ulit-ulit. Ket itahay bagana manong nemi nga masiko. Nagsinarak kami manen manong name kat dito'y siyempre nga nagpapas kami manen iti ragsa. Dante, naglaing ka namin Dante. Nakay may maskaros. Nakabangbang ka. Dante. Nagpapas kami manen iti daddy nga oras kat naitayok-tayok kami iti ragsak manong. Kalpasan na nagsalitaan mi manen ti may panggap iti sikug na. Nagbasbasak pa lang no maamon ni Manong Eddie nga mangpapabasa kanya. Tsikla mo. Anong tiramidon ta? Ada mangibagbag ka kanya. Nga niya. Nga paragreg ko kano. Hala? Takayat mo ka di? Kayat mo ka di nga paragreg? Tisikog mo, ha, Rose? Papagayam tingkay ng ikan ket sumagmanulay nga paset. Dito pakasaritaan lagip tinapalabas ni Dante iti siyudad Tilawag. Nga mangiganyon to ti pakabuklan dito'y madamdama. Kaya itulit ito madala ibasa. Aging gana malpas. Ngem, napimpindas tingkay panakangig. At atidog ti pa nakaipurutrena, napimpindas pa nakaipurutrena, into no aldaw, 12:30, aging gana iti, tama ba? 12:30, aging gana iti alas 2. Kaya, ito na ito yung aldaw, into no aldaw, pangaldaw, kapsat. Iti programa tayo galagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag, idagtutuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, The Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayin ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kaya di programa tayo nga lagip tinapalabas. Iti DCJC Action Radio Lawag. Iti panang matmaton ni attorney, station manager, attorney Nick Malasig II. Nga pangabakan nyo karagiti ang kakadakil a premyo papagayam. Yeah? Wen ba? Okay ba? Naguro ka. Kita hantay masarakan na ito. Kuha tayo. Live tayo. Ada ito yan. Sarapon. Nasaraka ko. Paki-share ya. Paki-share. Paki-share na ito live tayo, kabsat. Paki-share please. Sharing is good. Share in your friends, in public. Tapos nilikas ada ito tayo maglaing agbuya. As iti aramide ka pa nang i-share ko. I-share yo, i-like yo, share yo, kung saan ka pa nakapag-follow,
iti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award pakipalo yo. Ket no into no upload dato yung video iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share ken kastameten nga subscribe kay kuma. Okay? Ni manong yo nemi nato Nemi Ruiz. Iti programa tayo nga lagip tinapalabas Action Radio DCJ Silawag. Nga may tikas ito nga oras kada bigat nga tayo ibasa dati pasimsim, patikim. Nga dato pakasaritaan nga mangigyon tumitlang into no aldaw papagayam. Dato ito may lima. Ayan, may kalimang lagip tinapalabas para itinte pa ng pili the best letter of the second week iti bulan ti January. Papagayami, darakal di kita ngurura nga premyo yung nagsurat kayo. Ayan, true to life success story di gitoy. Di kita pudpud no nga pakasaritaan ti biyag kinayat nga naimbaligyan. Ayan, di kita awatin yung nga premyo grand winner ti awatan na 50,000 pesos. Imagine. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Kan may sa nga special award. Ano pala sa pulan nyo? So, agsurat kayo. Ha? Agsurat kayo. Hindi madamang agbibuya kanya kita. Ni Erlinda Estabilio. Thank you, Erlinda. Sabat ang kini isusunod pala. Ni madaliman nga bibuya. Hindi man kablaon na kita birthday na tungal daw. Oy, ni midwife Irene Ancheta. Happy birthday midwife Irene Ancheta. Yan ito man denggan na ito'y pangablaw. Na ito'y di presenter tayo. Ito na, pakinggan natin. Ti baro atawen ket baro anamnama, baro apan nakigasang-gasat, ket nuan nyaman di kiti biddut iti kalabes, liklikan nga aramiden, ket anyaman di kiti imbag, ituloy nga aramiden. Siak ni Lerma P. Fagaragan, ti the presenter 2025 in behalf of Reynaldo Ray Fiesta, iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, kumabkablaaw iti nabungbunga abarutawen tay amin sa napada. Yan. Thank you, Lerma Pagaragan, Gabsat, the presenter 2025 in behalf ni Ray Fiesta. Oh, dati pa ni Daisy Agpoon. Madaman nga agbiboy ka dati ni Daisy Agpoon. Yan, naragsak kang kayo panaggabibuya. Okay? Berkata dapat pang-share ta. Share ta kin ni Ray mismo. Yan. Sararararan. Share ta. Okay? Okay. Ituloy ta nga ron kamsat. Nga ibasa. Dito pakasaritaan ni Dante iti Lawag City. Kim napimpintas to nga ingkay mangigan kan mabuya into num aldaw iti programa ting halagip tinapalabas. Ituloy ta nga ron. Alpasan nga dayjay nga kayat mo kadi nga maregreg ti sikog mo kunana. Agpadpada kami kini Rose manunemi nga sa aming amo teramidan mi. Dito'y balay, manong name nadlaw ni Manong Eddie nga da problema. Ada po ka di problema, Dante. Ibagam, doon bang una deta, adda kayo ti poder ko. So, ibagam, gawa naman di problema. Uno ni tatang tiket mo pangibagaan mo muna. Tawag ba ni tatang? Ibagam no ang problema. Manong, tulungan nak. Anya teramidek. Ibagak ta problema tap no mamuak doon niya matibagak. Imbagak manong naming nga nakasikogak. Ana, nagluko kon. Susapo, adda kam dito kinimanang mga lidyang gumaw-gawawa. Iti anak. Diyak man lang masikuganin ni manang mo. Si kakid din. Nga sa nga rumpeng nga makasikog. Ti makasikog. Nga teramidek manong anya. Hinsing-hasing na manong naming nga ayabak ni Rose dito'y balay. Nga agyanan dito'y. Kahit mo sawa, nagdan na kami noon. Nagdan na kayo nga saan kayo pa yung nagkasawa. Saan pa nga mabalin? Ituloy mo mula tatagbasa. Dito ito pagyanan ni Rose. Dito itong iyanak na diyanak na. Dito itong agsangit di jay anak yo. Kamao dyanan na. At ang tumitlayan nga agsangit nga maladagay iti da ito nga balay.
Nadlaw ko manong name iti gagar ti kabsat ko nga addag sangit kanong nga ubing iti balayda. Ag interes ni manong iti putot ko. Kas nangarod tinapasamak manong name impakada impudnumit lang ni Rose kadig naganak kang kuha nga masikog kalpasan na imay ket dito'y balay da manong Eddie dito'y kami nga nagdan na ket siyempre iti may sa nga silen. Nasulbarin ti problema ta, sweetheart. Okay, di kita naganakan ka. Okay, magdamanong ko, kanimanang ko. Nga dito'y ka. Agkasilad ta, tilayangin kalay sa tikurang na. Tapos di ba ako nangagasawa ta, saan? Kan makapagpapastakan ka na ngayon. Oh, Rose, Dante. Oh, Dante. Ang kanayon nga mapunpuno ti asog ka na reng-eng deta nga siled manong name ken agmaris sa kanayon ti Rabi Maris Rusas. Tapos kung aruden manong name kina third year college ket in Rugik in agendural ako para iti fourth year college manong name ti kurso nga accountancy. Sagbayan naggraduarak manong name addan nga naipasngay ni Sam. May isa a babae. Sam. Ti palayaw na short. Nickname na ket Sam ngem ti full name na ket Sam Pagida. Madlaw ko ti kastoon ay ragsak dagiti agasawa nga manong Eddie ket manang Lydia manong Nemi pag inagawan da nga ubaan ti anak mo kasla isudat naganak ken ni Sam. Pagpapausan nyo met tanak mi man. Madlaw mo. Obvious ba? Magagarang kami laon ng aminin. Nga dito tiga po nanuapin nga kinayat ko, nga dito ti pagyanan ni Ross. Tapos na kasta, kat kasla anak may matan ni Sam. Kasla kahit yung ampunan, takayat yung ading. Hindi kumapay lang sa angpay nga nirehistro Tapos nung takay kumatag parang nga naganak na. Ngayon samya kayat manong. Manang samya kayat. Idagturpuso kawon manong name ken nairwar ko ti board ko may sakag board passer nakastarig nga dagos iti trabaho. Sambat ngagserdahay manong name iti panangasikaso ni Rose ti anak mi. Aging ka nga nagkalaysa kamin manong. Nagkalaysa kamin kadidi maadan kamin ti may kadua nga anak manong name ni June. Pagka-problema matindi kiti agasawa manong kang kalayan da nga agap-apa. Ta idi maamuan da manong name nga ni manang Lydia at adda diferensyana. Nagbabae maten ni manong Eddie, manong name, nagbabae maten. Agap-apan kat saan nga naurnos ti relasyon da kat maapektaran kami. Pero di ka po na no apay nga ingkalikagom ko manong name ti maddaan ti bukod nga balay. Imbagak na ito kinimanong at kunana, for sale na ito yung apay nga luti adin ko. Alam mo, nagbalay ka nga rin din, tapos saan nga maapektaran, iti pamilya. Abay mo't kami nakastakan manong. Kasapulat ti anak. Nga di mat maitad ti asawak, nagsapulat ti babaling kong anakan. Sige manong, katangin mi nga rin nga luti. Kat mangipatakder kami, ti bugod mi nga balay. Kasta nga ron, tinapasamak manong name na daan kami kabukbukudan nga balay, kan talon di kita anak mi. Idin to manong name, tadigiti agasawa nga manang Lydia, kan manong Eddie, nagisangpet ni manong Eddie, ti maysa nga maladaga. Angel kanu tinagan day nga maladaga nga naputot na iti babae nga nang dawatan na kadayta nga ubing. Putot na. Imbag ata di babae nga ina, dadya ina kinayat ng inted, ti anak na kinimanong Eddie. Babayan iti dayta nga anak ni Angel, manong name nagkapyan di kiti agasawa, ket naragsakda, taddan maten anak da. Naragragsak kami pa, manong name, nga agasawa da kami kini Rose, ken nagditalo nga anak. Dito nga rin, papagayam, iti pakasaritaak, manong name, ket agyaman ak unay, ti anos mo na ibasa, ket sapi kumata, damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag. Kaya agyaman nga pagayam mo, Dante, itilawag siya. Kaya na papagayam ni Dante, kaya ito matlang denggan na balbalaw into no aldaw, napimpintas to ti pa nakaiportray na.
at atindog to. Sunulang ata aduk komersyal na. Imadumanen ti komersyal ti lagip ti napalabas iti Action Radio this is Jesse Lawag. Papagayam. Takasano ngamin nga umado ket talagang number one nga programa iti interong Ilocos Sur, Ilocos Norte, Lawag City, iti amamyanan ken intero nga lubong at mabuyboy at Facebook papagayam mi. Lagip ti napalabas babaen ken ni manumutoy biyang ni Manong Yuan name. Okay, Josephine Estango, thank you for watching. Ni Daisy Bagawisan Agpuon ba? Tama, Agpuon. Kaya samatan kin Erlinda Estavillo ni daduma pa nga nagbuya. Haya? Kanita man pagyamanan di kita agtuloy nga panang support tayo iti programa tayo nga lagip ti napalabas diti page ni Paring Ray. Dagiti ang kanayon nga suportar ni Carmen Pagi iti Israel, Remedios Aguilar iti Washington State, Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, Carlina Laeda iti Canada, Lydia Malikad iti Fremont, California, Berto Solatre iti Hawaii, Norelin Perdido Tamala iti Bahrain, Rexy Castillo Soltani iti Wakara, abay nakabakasyonen, ni Erlinda Estavillo iti Hawaii, Erlinda Pantirosete iti California. Salamat kada kayo aming sangapada. Thank you for watching. Madam Dama, Dirmanong Nemi, agkikita tayo.